Blang padang masya nasabah titi tempat ne uji tum manusia. Blang padang masya nasabah titi tempat ne uji tum manusia. Blang padang masya nasabah titi tempat ne uji dum manusia nebi berlepas kamu bak titi bersajat Nabi ya Rabbi dalam syirga nebi berlepas kamu bak titi bersajat Nabi ya Rabbi dalam syirga. Temam merempak dengan Nabi Adam kekelegapnya nafsi. Temam merempak dengan Nabi Adam kekelegapnya nafsi ni bauranya hantulong nulung malingkat untung cucolon ingat sendiri ni bauranya hantulong nulung malingkat untung cucolon ingat sendiri. Demam merempak dengan Nabi Musa kepegang abah ketanyang pakrit. Demam merempak dengan Nabi Musa kepegang abah ketanyang pakrit. Wahai Nabi Musa ngebantu kamu niba orangnya syafaat Nabi. Wahai Nabi Musa ngebantu kamu niba orangnya syafaat Nabi. Blang padang masyaluah mehala dari beton jata pasang unta. Blang padang masyaluah mehala dari beton jata pasang unta. Mealu-alu melintung suar bagi bantaja amalan hana. Mealu-alu melintung suar bagi bantaja amalan hana. Temam merempak dengan Nabi Sulaiman kekelegapnya hanja dalam bantu laju nejale ban Nabi Muhammad di sini letak syafaat Nabi. Laju nejale ban Nabi Muhammad di sini letak syafaat Nabi. Blang padang masyaluah mehala dari beton jata pasang unta. Blang padang masyaluah mehala dari beton jata pasang unta. Mealu-alu melintung suar bagi bantaja amalan hana. Mealu-alu melintung suar bagi bantaja amalan hana. Blang padang masyaluah mehala dari beton jata pasang unta. Blang padang masyaluah mehala dari beton jata pasang unta. Mealu-alu melintung suar bagi bantaja amalan hana. Mealu-alu melintung suar bagi bantaja amalan hana. Temam merempak dengan Nabi Sulaiman kekelegapnya hanja dalam bantu laju nejale ban Nabi Muhammad di sini letak syafaat Nabi. Laju nejale ban Nabi Muhammad di sini letak syafaat Nabi. Blang padang masyaluah mehala
dari beton jata pasang unta Plang padang masyalu waham hala dari beton jata pasang unta Mealu alu alu melintang suar pagi bantaja amalan hana Mealu alu alu melintang suar pagi bantaja amalan hana